Hai menaze ting choma I zaiklum mai ka pekeu zi ingkai zemingeu ting kum chang na za ingkai zemdai kam mai ting chua kedere insa Paulia Radley. North State Nagaland ge NBS imene Head of Institution School Siki ge psuite mline ze rang bagai dele MILs banai skill subjects ge toppers zane rank holders mline ze hato hi pe be bamgule ze governor go award categories ke cham class kre HSLC banai class kre ze kana HSSLC examination hanai kom tingkom changna jang khajem dai gu ge za governor felicitation program ze wangra ben cheu zi kreuze kana tingcho anchat kreuze ket hi bam Dr. Imkong liba o hol Raj Bhavan Kohima gana bamgulei ze za NBS imene toppers manai rank holders me ze governor go hato hi pebe program ge ze wangkam gar hange kuga zelamui head of institution ge toppers zena rank holders me ze du bam kan ro bam zigna wangra hange kuga zela kagana pnui kibom zana malut ge a wangra hange kuga kugai be mle na bam ge wang changra bihi ze tingcho anchat krepi zai pnui bam khazai ge ta in tawgai rab za tingcho anchat kreuze minute hadai ze mingeu zai le siname chige wangra mle na school uniform kai kam ra le zaka chuli za indiaram ge nai kumgu gdi be pasruk be face lok sabha election bamra be hangena election campaign te bizet ti be bamai ge loi gai dele constituency ringyeus de set state banai union territories de set ge nai kumgu gdi be pasruk be face lok sabha election bamra bza mai ka pe kyu zing ka zemingeu kam mai ge bamgu dele plan sit de set bihar ge kreu haryana ge ket jammu and kashmir ge madai jharkhand ge sna Delhi ge Sruk Odisha ge Kreuze Madai Uttar Pradesh ge the set West Bengal ge planen tarahangge candidates me zopen me haiti seze hangriak te seze skui Lok Sabha constituency ringyeuze the set ge vote kai chura bihi ze tingcho nchesna za hegin chesruk ge loi dai gulei ze kachuli za indiaram ge nai kumgu gdi be Lok Sabha election bam ze pasin print te ze plane face na bam lei railang be face Lok Sabha election ze kram kyu zi kreuze skui mai ge chu dlei chuna loi te ti be mingeu sak pet be kana lare zai pasruk be face ze namai bamguda zai pasna be face nalang be ze nchekyu zi ket mai ge bamgu zai vote sei dai rab ze nchekyu zi madai mai ge sei dai gulei Zanenuri State Assam Lakhimpur District ge reheuki bambe Lakhimpur Medical College and Hospital LMCS reheuki te tate mi ma buzigna Indiaram go Indian Medical Council IMC mena kacharang khang unzora hangge krol ket kamkeu gailei zakachulei Zane Odisha State ge Election Assembly banai Lok Sabha go bamra blam gena Indiaram go Prime Minister Narendra Modi Election campaign bam rahang wang rabak pekeu zing kaisis kui mai designer the bete wangulei ze achu za indiaram go union home minister Amit Shah na mai pekeu zing kaizem ngeu kamai ge the bete wangulei ze kache dule Odisha state ge assembly election go face kana nsak pet ba za lok sabha seat pan sak pet ba election bam rablam ge na indiaram go prime minister Narendra Modi pekeu zing kaisis kui mai designer BJP lam ge na campaign bam rahang the bete wangulei za Odisha state ge nalang ba final phase election bam represent cheu ziket mai ge bamgulei Zachuna tinge lumben to sangdi bizigena Assam Kamrup district elementary education department na school siki ge lesina amramze madak nambe lumbegina ngara hange school tet bihi ge lochum hadui sak bihi pira kunta lakara hang rangai lei zeka cheudlei sampe changai bige school le siki ge tingchogu assemblies te bihi ge du classroom ge na magzaine du school go veranda ge na zab bam ge dibe open space ge na te rohang rangai lei zeka chedle ai rang changai bize school si nam rabze maduk nam benga ze ngum chile rahang na lei zeka chuli za IMD mine sa ze india ram ge du namailute thangak dai bige lum ga sangulei zeka chuli pose ge na lum bezeng girang hadui sang kilo zaka chulei lumze gena mi nobdui ta ze hadui rei chig sangulei polo ge hadui sang ze ging ba mag ze ka gena hadui ze sang ki rale mata te bige me makang te bete te bige me mitangi office te bige me ze migo hadui botol ze
phung plara le zeka chudle ka hare reiblo ge duize sang ke je sakra le zeka chule midaga klum begena ka hare ba ka cham cham ba peze wang mak rahange zane North State Assam Guwahati ge do nai ri mai ge lumbe temperature 40 degree hang changje pekyu jing kaise surgria ndogule zeka chudle Guwahati gu regional meteorological center mane saja Guwahati ge nai lumbe temperature 40 degree hang changle zeka chudle tatiba history ge nai ri mai ge du lumlang ba mai le zeka chule zan Assam Guwahati ge lumbe temperature 40 degree hang chang sang mak ba bam le tingkom chang na za kreuze madai kum ge loket tingkom chang ke za has kuize raksro kum ge loket wang le zeka chule lumbe temperature 40.6 degree tingkom chang na za kreuze madai kum ge kram kyu ge wang le za che za tingkom chang ke za has kuize raksro kum ge ka pe kyu ge loket 40.3 degree lumbe temperature hang chang le zeka chule Indian Meteorological Department IMD menasaza Zane Myanmar kdege Myanmar government spy me bo banai civil spy me bo kage kaklebe ka hachibe pe kakdai bizigene na mailud ge Myanmar kdege na Myanmar kdei mrame mina chang ke je hai chumje hangrek skuiria me Mizoram ge nse kor hanga gut kakdai leize official mene sale Mizoram state government official mene sal chuna Myanmar kdege kaklebe pet kakdai bizigene Myanmar kdei me mina gi ki me gut kakdai mize Myanmar chin state gene gi ki mele zeka chidle klok chamcham Mizoram champai sexual siha zai lunglei district ge zai official mene saje chuna Myanmar kdei gene gut kakdai miryak ze chising lumarele kagane klomra mene punuin se bam hange peize kateu sak peize la leize Mizoram state government officials mene sali zane Myanmar kdei ge Myanmar government spy mene Myanmar kdei lui razi teni bachange civilians mrame lunghre ugusang di dele zai Myanmar government spy mene administration tingkom changna jang kaise ket kana kyuge teni bachange Chunaria kachang bege Myanmar kdei gene Mizoram ge nse kora hang Myanmar kdei me guchang di be mina chang himre sruk peri chang dele jesale Zane North State Assam ge anui Zimram POF Ploram Presbytery mene hello ki bom ze hello te ka halit be hanare rok bad set be let kai dai gulei hanai kum ting kum chana ze nkai ze madai kum ge du POF Ploram Presbytery mene hello ki bom ze hello te ka halit be hanare rok bad set be hello solo ka halit be le kai dai zelale mimi ge hra kyang na me rahang hello meting kum kreuze madai ge ne be pere kora me hanare rok hello solo ka halit bige gunei meleina audition hange hello solo cat lemung music kai magze telu be WhatsApp number 600008382 banai 8761901 magzaine du 9401827819 zai 995778 ipo number ge nteke zi kreulunge langai ralei zakatu dele video ze sampe changai ba azang ida twingne me convener na rok pa de set be POF Ploram Presbytery CST Shinor zanai kum POF Ploram Presbytery mena let kai ba le te ko halit ba na rok pa de set be ge good nei melina chi rahange ningnui tingkom hle rang me kreuze madai gene pan rei ralei za audition hange nang hle te rabatak ze music kai magze hle te lu ze video bang lu ze WhatsApp number rang keu gai bige langai ralei hnai kum ting kum changna jang kai je madai jun ncheu keu haji kreu lungge zai ge cheu gai bisam Assam Manipur zai Nagaland ge anui zilang rong me hle te chi me Christian raka samagze minagi ki melalei kagna anui zilang rong meze anui zilang rong le run na te zebam le kagana anui zilang rong mele le te rale lesdu gade rete bchai suiza regional national za international gu hle ramezdu te hli rale nang te chi petze platform gadi bige anui pezad muroge pusui te mramana ningnuize ngora hange gui zelale za chilia gai besam hegi gade re insa lya ka kadai bige du sam patau di breme misonga ze lya keu dai gulei pose zigene hai menaze hegi gu gade re insa du bi gai zebam rahang gui zelale ai gene na mai ka pe keu zing kai zem ngeu ting kum chana za kai zem dai kam mai ting chua ke de re insa pau za loi gai dele pi gai zai king gai ni mle ne ze to dele